share me one call by at the bar attention TV. So a young one PSC, Bodoba, and actually, and imagine Makunakasi or attention TV. So, Wapom at the same Medoba, the assessor day, one quan actual na and then was sanction more attention TV. So, and then and some bena a trouble, and then some trouble, the more. Denya kasa and I may know a baby dino and come home and come or if it is so near and then asem no a wine asem na baby to a power sway me no ye baby trying to say I could be na ye trying to sit in a basani a busy dash there like soup ari and the other baby like soup I mean I mean me I see one say oh if it is so a Nigel Gaisie a home sense and the Reverend Owusu Bempah and then just say Power FM Oheneba Boamah who asem na ene de atwagu say ene yekoda sorry ye de na ekoso between sankofo miensa mumye nko na yenkotie embra na se yeko na ye ba ne ewo tue mu bia me so sebi me de ebesoso e de amam na me de abewoso so ati ase mumye nkombra yawo NDC fo asofo wo Ghana ha me na me tell radio so kan say sofo Owusu Bempah ekuro da ne nan na ose meboa onye ne na ahom yenhwe ye wasofo e we NDC mu ha ya me ko prison na ye ne wo mu ne din komo me ko prison ba ye sofo bia ne wo NDC mu a na ye ne wo mu kasa ha mo frɛ me ye bon komo bitumi frɛ me sofo Owusu Bempah e no frɛ me what me number was so for Nigel Gaisie ho. What frame no I was surprised. And was what hene ya do ko tu mu na mpesa me babe hwe. Na pani bi tu me fo. Same sumi wo case wo court. Eti anya sa me ho be ye hintimentumi am hwe. Na wo ba ye no. Enam se ma me mfrɛ wo. Inti yabra sofo Owusu Bempah fie wo baabia na Power FM ye wono ajenga no ye down ho e ho no te e da meduru wono no otu afiri wakɔ ne fie foforo e no se why ade se waba wono me bon koma ka de nkrofo edi ye no eti before se sofo Owusu Bempah be kan nsem no na me no wadi ka kire me de ye de aye no deda men kwa kasa na yeto abasofo Owusu Bempah beto am NPP and obeto am NDC but ono an kasa ni vote e ba ko e woni trim sofo Owusu Bempah ne sofo ba ko enenam ye frɛ no hene na kwa amiamo da bia me kasa media mu me boss no me be ko media school bi na me dika ko ya ansana me jai akoba bia me koye ohene na kwa amiamo nsem ono yi me phone so mama ono ko ru office okotobrem ye nim na yenenam ye nipa ye sia nipa ye tia bia obi baba baabi no aba beto se ebia sofo Owusu Bempah ti baabi no Oheneba Boamah gina ne nkyɛn ana me wɔ ne nkyɛn ana ebia me ne kura na te we bia to nsa didi obi begya baabi dia campaign sam kɔto sofo Owusu Bempah no Oheneba sɛ wo mu didie ɛna de Oheneba sofo Owusu Bempah fie trase na bi sasa saa sofo no a yankɔ ya ne yanim na di nkɔmɔ ɛwɔ Power FM ha no me free prison ba ye mumu hwan ɛna otumi fa telephone ɛfra me mpo ebisa me sɛ Oheneba wo kɔ prison no na brabo mu tese na ho tese hwan ya but sofo Owusu Bempah no enem ni so ye matamfo no ofre me what me number sofo Nigel Gaisie ho ofre me Gaisie amfre me but what me number ho sofo Nigel Gaisie na catch up say sofo Owusu Bempah me number no be frɛ me na mo number na me say de bia no se me nye number say de be ofre me me mo ma nyenya se ni atwom no nyenya decent politics awo Ghana ha facts and figures ya fa nguna kwam Central region are disappointing NDC big time. And the executives there at the Remo. Hey, yati Tommy bi no binya pani bi. E we NDC amanyo kuo mu. Na wo bona dapa. E out to wa yembeso. There is this guy kokoko hindo. This man. Obi adina temo wiase a big market wo ni bi. Well, you are because I didn't know any natem.
because Big Mike ebeba media mu no koku ayi de ho na me yefa na sempa koku ayi de ho na me yefa Big Mike e wa sempa FM o kan da bia kana sem da bia eti eya mo ma yenya sa suban no na emwa yen eyenya twum suban eto wan ka beye anto wonto si anye wate mo didi one people for bottom yeni mu nyina mo didi MPP for bottom e wan disi mu we know you all yeni mu nyina your mo records mesan ema makwa abade ba attention TV so ebiem mo am kotie ne itwaguye na ekos no eye ye papa Reverend Owusu Bempah chese wa chire odo ankasa papa na me ensure ne se obitimi kwa ahuyehia mu ne emu odin pa yo mu ye de no chese papa twa nani ekohwe saa nipa no according to Power FM chese oye presenter e wo Power FM eye Oheneba Boamah just papa etwa nani ekohwe ni chese according to story no strand chese oni Nigel Gaisie ni ye very close chese Nigel Gaisie mpo entimi anye debe entwa nani ama mehwe eye papa yi chese ni otwa nani ekohwe ni ye papa pani Reverend Owusu Bempah no ene asema meka kiro fa story we ho ne se ukọ ahuyehia mi anase bibi ehia wade bi enfa wani ento se ni obe ho ko an betimi aye debe abo anase ni oni ni very close ekra na ekona na betimi abo ebi mpa obi won chen na ye wu fam no mpo ne ba be yiwa free wa ho hihim susufa wani eto ni obe ho so na susufa wani eto wadamfo eso ebia ni owo nchen mpo na obebo ya so nipa obe ho eso so because ukọ so him no ebia na sare pa no krampo no obo ose onyame ensure ese ene wa subscribe channel no ama me na wa share videos ni na wa Attention TV so e dey ama me na wa like page ni so ama me na wa do comment no afaso fefefe e dey ama me kan for God's Revelation Ministry e dey ma a Prophet Eric Kwesi entry e da ano 31st be bia ofri bia so wo free awoshi ena ba shefo ni nyina connection number fabric ma ka de ababa be so Pentecost junction onya cross road ni pa bu se taxi ana so bu se motor for apake e wo onya peke taxi ni pa ka se okọ William Street onya Drew William Street na omusiwa papa na ba na etwa street na sesa no peke na frɛ papa tu store number no phone so wo be dru ha no afrɛ papa ebe ma direction na wo de aba asori efi ba bi ofri bia poku asekra na e kwa Pentecost junction ena ubesi la pass so abesi wo Pentecost junction sa na wapa na one papa ababeso nya sunsun obi ana asofo ewo wabrabom without a spiritual person ewo life no your life is not going to be easy for you wabrabon be asesa obebo e de aboha nya spiritual person ewo wabrabom se na wuye bibia obeka se ye okọ ha obeka se eye embo wabrabo esesa bia keke nipa abenya no wabrabom ene oboafo a ode ebebo e wabrabom 31st papa se obetwe ede obetwi osename enti osramo na papa kwakotwe no kantamanto ana kwakotwe no akra bra na behu na wonka wahinta asem entro makra mo da se na yesan be show Attention TV so